Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangiye kumvikana amakuru y'uko uwahoze ayobora iki gihugu akaza kuva ku butegetsi muri 2018 Joseph Kabila yaba yitegura kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kugenda byandika inkuru nyinshi zitandukanye zigaruka ku birebana n'uyu mugabo, ndetse n'ibyo yaraherutse gutangariza muri Afrika y'Epfo, by'umwihariko ikindi kandi birimo ibirebana no guhagarika amasomo ndetse no kwifuza kugaruka mu gihugu cye mu kurebera hamwe uburyo amahoro ashobora kuba kongera gushakirwa umuti rero ku birebana n'ibibazo byari bimaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu birebana n'intambara, aho rero iki gihugu gihanganye n'umutwe wa M23. Kabila kandi yavuze ko nagaruka azaca rero mu burasirazuba bw'igihugu cyari benshi bakomeje kugenda babihuza no kuba uyu mugabo yabashaka kwiyunga ku mutwe wa M23 nkuko abenshi bakomeje kugenda babivuga. Gusa benshi nanone bakagaruka ko byinshi bitandukanye birimo no kuba ikindi kandi ashobora mu kuba yagaruka mu kurebera hamwe rero uburyo bashobora kuba yakura perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uriho kugeza kuri ubu ngubu ku butegetsi nkuko byakomeje kugenda ugwandwa. Ndaza kubwira ko rero ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe no kutamenya izi ngabo igihe zigomba kuzatahira nkuko amakuru yamaze kutugeraho akomeza kugenda abigaragaza. Jya munsi yo video yawe ukore kuri subscribe cyangwa se sabone, umara gukanda kuri subscribe ujye uwambere mu kuba wabona byinshi bitandukanye mu byo tukugezaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu ya uri musi. Reka rero aya amakuru nyatangire ku buryo burambuye. Na amakuru avuga ko rero abasirikare bo mu rwego rw'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gusaka rumwe rero mu ngo za Joseph Kabila rero wabaye perezida w'iki gihugu ruherereye mu mujyi wa Kinshasa. Amakuru avuga ko rero umuvugizi w'umuryango wa Kabila witwa Adam Shemisi yasobanuye ko aba basirikare bageze rero muri uru rugo ngo mu masaha y'igitondo cyo kuwa 15 Mata 2025 ku birebana na abasirikare rero ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinzwe ubutasi. Shemisi kandi yagize ati abagabo bambaye impuzankano y'igisirikare cya RDC baje nta nyandiko yemewe n'amategeko ibemerera gusaka bahungabanya umutekano w'ababa muri uru rugo. Umuryango kandi wa Kabila wamaganye iki gitugu n'igikorwa cyakozwe kitubahirije amategeko. Ikindi kandi ubwo bageraga muri uru rugo mu gace rero kitwa Remeke karimo icyanya cy'inganda bateranye amagambo n'abarubamo. Ikindi babasabaga kindi kandi kugaragaza uruhushya rwa leta rubemerera kurwinjiramo, ariko ntago bigeze berekana urwo ruhushya. Babasirikare kandi bavuga ko rero imodoka ebyiri ngo za Jeep Defender ziri muri uru rugo ari ikimenyetso cy'uko ngo abarubamo bafite umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko rero basubije ko zifashishwa gusa mu bikorwa bya gisivili. Shemisi kandi yasobanuye ko aba basirikare babanje guta muri yombi barura mari ukorera muri uru rugo, ariko nyuma baza kumurekura. Avuga ko rero bakomeza iperereza kuri uyu wa 16 Mata nkuko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Iyo foto urimo arareba rero akaba ari foto y'abo basirikare yafashwe mu buryo bw'ibanga. Byageze mu masaha y'isambiri y'ijoro abo basirikare bari muri uru rugo rwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi kandi w'umuryango wa Kabila yabashinje kuruvogera kuko rero bakinguye ahantu hatandukanye bahungabanya umutekano w'abarubamo, nyamara bigaragara ko nta mugambi mubi rero uhategurirwa. Ubutegetsi kandi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bumaze igihe kinini cyane bwibasira Kabila, bakaba bamushinja gukorana n'ihuriro rya AFC M23 ririmo umutwe twaje intwaro wa M23 urwana n'ingabo za leta ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Werurwe mu kwa gatatu k'uyu mwaka, Kabila kandi uri mu buhungiro muri Zimbabwe yatangaje ko adakorana na AFC M23. Wasobanura ko rero iyo aba rero akorana nayo intambara iba yarafashe indi ntera nkuko uyu mugabo yakomeje kugenda abigarukaho. Uyu munyapolitike kandi wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019 akaba yerutse gutangaza ko agiye gusubira mu gihugu cye anyuze mu burasirazuba bwacyo. Gusa ntibizwi niba azasubirayo nk'umuturage usanzwe nkuko aya makuru akomeza kugenda yibazwa ku birebana na Joseph Kabila. Abasirikare rero bashinzwe ubutasi bakaba bajagajaze urugo rwe, ndetse rero ibintu byamaganywe cyane na bamwe rero mu baba muri uru rugo nkuko aya makuru abigarukaho. Ingabo kandi zo mu muryango wa Afrika y'Epfo zoherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC muri sezo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zihangayikishijwe no kutamenyesha igihe cyangwa se kutamenya igihe nyakuri izi ngabo zigomba kuzatahira. Ku itariki ya 13 Werurwe muri uyu mwaka, abakuru b'ibihugu byo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubu butumwa bwari bwaratangiye mu Kuboza 2023 basaba ko ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za Tanzania, Malawi zari ziburimo zitaha mu byiciro. Mbere yuko kandi ubu butumwa
buhagarikwa ntabwo izi ngabo zari izigifasha iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya rero ihuriro rya FCM23 kuva rero ryafata umujyi wa Goma ku itariki ya 27 Mutarama. Zagumye kandi mu bigo byazo zitegereza gucyurwa. Kuva ikindi kandi abakuru b'ibihugu bya SADC bafata umwanzuro wo gucyura izi ngabo, nta cyiciro na kimwe cyazo kirataha bitewe ahanini nuko ikibuga cy'indege cya Goma zagombaga gukoresha kigiye ifunze. Iki kibuga kandi cyafunzwe bitewe n'imirwano yabereye mu nkengero za Goma yasize cyangiritse, ndetse ikindi kandi giterwamo ibisasu. Ku itariki ya 28 kandi Werurwe, SADC ndetse na M23 baje kwemeranya ku masezerano basinyanye, akaba ari amasezerano rero y'ubufatanye mu kugitegura, ariko umubano w'impande zombi wongeye kuzamba. AFC kandi M23 yaje gushinja ingabo za SADC uruhare mu gitero cyagabwe mu burengerazuba bwa Goma mu ijoro ryo ku itariki ya 11 rishyira ku itariki ya 12 Mata rero muri uwo mwaka. Isobanura ko rero cyari kigamijwe gufata uyu mujyi wa Goma nk'uko M23 yabisobanuye. Bamwe kandi mu basirikare bakomeye ba Afrika y'Epfo batangarije ikinyamakuru IOL kiwabo ko rero bahangayikishijwe no kuba bakiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batazi igihe bazacyurirwa kugira ngo aba basirikare kandi babeho babikesha AFC M23 kuko niyo ibafasha kubona ibyibanze birimo amazi. Iri huriro kandi ngo rikaba ribarindira umutekano mu buryo buhoraho kugira ngo rero udahungabanya. Ikinyamakuru kandi cyabajije ibiro by'umuvugizi w'ingabo za Afrika y'Epfo ku hazaza haba basirikare, bisubiza ko SADC rero ariyo yatanga icyo gisubizo. Byagize biti rero inzego zacu zamenyeshejwe ko SADC rero ariyo ikwiriye gusubiza ibibazo byanyu. Tuzakomeza gukorana na SADC mu gutanga ubu ufasha. Ni mu gihe kandi SADC yemeje ko yatakarije abasirikare 18 mu rugamba rwabereye mu mujyi wa Sake ho mu nkengero zawo mbere y'uko AFC M23 ifata umujyi wa Goma. Ikindi kandi inkomere zo zacyuwe zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'ibiganiro byayobowe n'abahagarariye rero umuryango w'abibumbye nk'uko aya makuru yakomeje kugenda abigarukaho, ndetse n'abandi basirikare bari bamaze kwicwa rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba baraje rero gucyurwa cyane cyane kubirebana n'abasirikare b'abanya Afrika y'Epfo. N'ibintu rero byaje guteza n'umwuka utari mwiza cyane. Gusa rero impande zombi ziza kuhosha hagati ya Afrika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ubwo perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangazaga ko rero ingabo z'u Rwanda ari inyeshyamba nk'uko uyu mugabo yabigarutseho. Hanyuma mu kumusubiza, perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atangaza ko RDF ari igisirikare cy'umwuga atari inyeshyamba nk'uko perezida wa Afrika y'Epfo yari yakomeje kugenda abigaruka. Kugeza kuri ubu ngubu kandi rero Afrika y'Epfo ikaba ifite abasirikare mu butumwa rero bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari bamwe rero mu basirikare bafite impungenge zikomeye cyane z'uburyo bagomba kuzataha nyuma rero y'ibikorwa bagaragaza ko rero birimo birabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kubirebana n'aba abasirikare batazi igihe bazatahira, dore ko rero bisa naho urugamba ndetse no gurwana ku ruhande rwabo bahanganye n'umutwe wa M23 abasa naho rero babihagaritse. Ni mu gihe kandi MONUSCO rero itangaza ko nayo nta ruhare na rumwe ifite mu bikorwa byavuzwe na M23 by'uko rero yaba yararekuye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaga 800 bose kugira ngo rero bajye guhungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO rero mu gusubiza M23 atangaje ko nta ruhare na rumwe yigeze igira, cyane cyane rero kubirebana nabo basirikare. Ni mu gihe rero MONUSCO yasubizaga M23 nayo ikabishinja kurekura rero rwishwa FARDC ndetse n'aba FDLR barenga 1,800 bose, mu gihe kandi MONUSCO yari yavuze ko abasirikare bari muri kiriya kigo rero ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze cyangwa se bishyikirije MONUSCO rero nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku gufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari abasirikare bagera ku 2,000 bari muri kiriya kigo, gusa ngo kugeza kuri ubu ngubu rero hasigayemo mbarwa, ukibaza aho abandi baba baragiye nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Tuzakomeza kubikurikirana rero 5 kuri 5 mumenye byinshi bitandukanye kubirebana n'aya makuru. Nakubwiraga ko rero abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basatse urugo rwa Joseph Kabila. Nakubwiye ko kandi ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri RDC zangayikishijwe no kutamenya igihe zigomba kuzatahira nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Komeza ubane natwe rero mu nkuru zacu za buri munsi, ukore kuri subscribe cyangwa se sabone musi iyo video yawe, hanyuma utanga ibitekerezo, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Rwandan Voice rero akaba ari umuyoboro
wacu kugezaho amakuru agezweho hirya no hino yaba ku mugabane wa Afurika, hakurya y'umugabane wa Afurika, ndetse ikindi kandi tukagera mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, tukakubwira byinshi bitandukanye mu makuru aba agezweho 5/5. Reka rero bashimire mukore subscribe ndetse munakandi yonzogera kugira ngo mubambire mu kubona byinshi bitandukanye mu byo tubategurira. Umunsi mwiza.